Ivindani asiai na amanyiwa maende na kuokilia makulu yulua wala nyomo wa kisomo wa CBC na mono amanyiwa alameolika grade 9. Yumo mbunge wa kilombunge cha Mavoko Patrick Makaoni wenda silikali yongelange ilovia ila ivadha wa kinandoni cha CDF ni kana kuikithia kana maskulu onthe ni medhi wana ilasi na ivela siya utomewa ni amanyiwa. Makao ingini wenda silikali ivadha ilovia siya kwa kanyumba siya mwanya kana wenda laboratories siya kutumika wala nyoni usu wa kisomo cha CBC na kutethesia amanyiwa kutoa masomo mo vate kunyama anena etina wanda mboka yemwanya ya kuthoima undu maskulu meke vathukanyo kilioni mbunge cha Mavoka meyombanite kutoa walanyo usu wa kisomo cha CBC. Daniel Mongela ena ilivoti kawithia. Mbunge wa kilombunge cha Mavoko Patrick Makau ndini waoneni wake ni walesekana silikali nelete kuvatha ilovia siya kuyana siya kutetheesya kisomo ki cheu cha CBC na kwikithekana ilasi ni siya kwa undu vailite undu mwana amanyiwa kwithiwa na desk na sindu siya utetheesya masomo mo ta lab. Ndanasi tuendee na mbe ningukulia silikali matuongelele mbesa nikanaweza hithi ya maskulu maitu onthe siana ni siya kwata vandu vasiopa kusomea na kuyo na challenges ya kwitha na desks na ni asia katika CBC hizi ikuyu ni wesi labs na sio kwenda equipment huu ni ngukulia ona katika mbesa hizi ya CDF tuongelelo ni kanaweza hithi ya netwa uya anafunzi sindu siya lab ni kana masomo alame usoma maki science uweze kwithia mena equipment kana chemicals na facilities yonthe ila siwendania na masomo aso. Kwa ivindani uni waenda silikali kuzila muveane wa kisomo yende na kwikia mawali ukwa lama toneka ndini wa walinyo wa kisomo na wetekana ni vatoneka amanyiwa makaimo kwata mautuika alama ilite edha maundu amwe kati wa walinyo wa kisomo cha CBC mailungwa. Kinu chambe kadikila mweno undu isa ubitwe muno ni kuima siana kumana sindu tono masabu metha maile uza kwithia yuta sindu siata wa teplus equal no kuona katika system mweno ya CBC yusiana mbingi situmia kakileta kwika masabu weza kwithia na mundu grade 9 nundu ono emanoke nukila hizi ta mwonza kuno mwonza ni siana unenda nasi onayo twende na umesauvia tondu ni system mpya twende kuendea nao improve progressively nikana uweze kwithia siana lesi kuma skulu nitona kwitha na umani na maithwa matona kwitha mama na maundu maingi uweze ithia siana ina twika robot uweze ithia siana inenda kwitha data si utumia machine muno katika kisomo cho kuune asia ngithavau ndinatanwa nundu siana silikile grade 9 na inatana nundu maskulu onthe yu twina grade 9 ila itialite ni asia nitu kwa kasi onthe mwako anena itino wanda mbuka skulu ni sia musingi ila sikilioni mbunge cha Mavoko wivo skulu wa Kithunguri ngwata Mavoko kati wa ingi vala waelesekana kufikia vauma skulu meke vathukanio kilioni mbunge cha Mavoko mena ilasi siya kuyana siya kutwa isi kisomo cha CBC na kutethe siya maningwa ma grade 9 kuendea na kisomo cho vate mathina. Daniel Mongela, Mutungu TV, kuma wa skulu ni wa Githunguri, Mavoko kaunti ni ya Masako.